Indian Red Cross Society IRCS Manipur State Branch Amadi Universal Friendship Organization UFO ga KHUTSAMNADUNA NONGMAGI OIBA First Aid Training Program amangasi UFO IMPHAL East Headquarter No. 1 LANGTHABAL KUNJA Battalion da PANGTHOKHRE Hariba Training Program aduda IRCS Manipur State Branch ki Chairman Narendra Ningomba Secretary Athokpam Navachandra UFO gi Secretary General Y Meiraba Angom Finance Secretary L. Tyren UFO IMPHAL East Headquarter No. 1 LANGTHABAL KUNJA Battalion ki President Seram Joy Amadi Atay UFO gi Thaumi kaya na susaruyaki loidena ngasigi thoram gi manung channa khudaki oiba asokpa amadi miyoi amana khudong tiban nanglakpa matamda karamna khongthang paikhatkani haiba sigi matangda IRCS ki maru oiba miyoi singamadi miyam mamutana takpi tambi kibagal loidena mamal yamlaba wafam kaya su fogdoki Kalau turis tu pernah, namanya saya ini mai itu miyeng tu, makari sih lai so hopra, kari kari sponsor kena tu miyeng tu ni kok, ayo semua nak kan tu kok tahu ya dia. Continue tahun ni si cycle sum. Tahu kata bawa mana ni kerlai, amana kari no hai kan tak, masih sore kola apa, ada itu one. Saya tu sebelum saya ini hai bukan itu, ising tahu angan sih, kerana tahu kan tak angan sih, tapi maya ada puntuan sasa lepu kita ni. Puki mapan di puntuan saroga, lalu ocore khole kapam me amuk tumin lagi, amuk continue tu pini. Saya kira main normally sore khon lingkoi masih kian hektar juga tu continue tu pini. So khole na amuk wantar kata mungkin payah terus. Atu mana masih sore khol akan itu ni, kau. Atu nak tahu ani sebab ini tu kau matam saya kaya no hata. Ay nam tu ni sore kam tu ni nam tu ni sore kam tu ni. Kun thalak sum kam kan tadi ai sok thar oidra humang ana pikang dini energy me hamang dini ai so hon war ka tu ne ba ai wan tha tu le ba adi ta to pita re ka sai ya na ba ya to safety first ai ya wan to ya te ba yang tai ko ai ngam dre ri tu ka re atu na ni ka sai na ko for help